سڵاتوانی پێوەم کاتتان باش بەڕێزان لە ئەڵقەی شتری بەرنامەی گفتوگۆی تایبەت پێتان دەگەینەوە لە مەڵقەی بەرنامەی گفتوگۆی تایبەت لە قەندیلەوە گفتوگۆ لەبارەی دواگۆڕانکاریەکانی ناوچەکە و بە تایبەتی هەڵبژاردنەکانی چەند مانگی داهاتووی تورکیا پەرلەمانی تورکیا و ڕۆڵی کورد لەم هەڵبژاردنە و هەروەها گفتوگۆ لەبارەی خەباتی سیاسی و سەربازی کورد لە ئێستای ناوچەکە و تێگەیشتنی کەجەکە لەبارەی گرنگی ئەم هەڵبژاردنەی لە ئێستاە کە بە هەڵبژاردنێکی گرنگ بۆ تورکیا و بە تایبەتی بۆ کورد لەم ئانوساتەی ئێستا ئەژمار دەکرێت هاوکات هەن لە کات و لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکان ئێستا گفتوگۆی جدیە لەسەر مەسلەی پێڤاژی ئاشتی و مەسلەی پرۆسەی ئاشتی لە باکووری کوردستان ئەوکات هەر لەم ئەڵقەی بەرنامەی گفتوگۆی تایبەت گفتوگۆی دواتێگەیشتنی کەجەکە لەبارەی گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە و بە تایبەتی پرسی دەوڵەتی هەڕەشەکانی دەوڵەتی خەلافەی ئیسلامی داعش لەسەر گەلی کورد بە تایبەتی دەکەین لەم بارەیەوە زۆر بەڕێز هەڤاڵ سەبری ئۆک ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەری کەجەکە گفتوگۆی ئەم بابەتە دەکەین هەڤاڵ سەبری ئەم کاتت باش و سڵاو لە جەناوت یەکەم پرسیار لەوە دەست پێ بکەم ئێوە وەکو کەجەکە وەکو کۆنسەی سەرۆکایەتی کەجەکە تێڕوانینی ئێوە چییە لەبارەی گرنگی هەڵبژاردنەکانی مانگی حوزەیرانی داهاتووی پەرلەمانی تورکیا باش ji mahê hezranê ji Tirkiye helbijartina giştî heye ev helbijartin mühim e bi her avayî giring e dewleta Tirkiye û taybet hizba AKP giringiye dide vê helbijartinê em jî giringiyekê didin vê helbijartinê çima AKP dixwaze tabii bi vê helbijartinê ser 400 namzet qezenç bike wekî ji Parlemenê Tirkiye'da tam xwahêz bike ji bona wê giring e ji bona wan tabii ji bona me jî mühim e بۆ کورد لە چ ڕوویەکەوە مهمە گرینگە ji bona vê cara yekem siyaseta Kürt legal taybet îro işte wek partiya HDP ser navê xwe dikeve helbijartinê wek partî berê tê zanî wek helbijartinê servixwe yani dike namzetê servixwe car ser navê partiyê wek xwe dikevnê ev mühim e lê hûn dizanin wek em dibêjin baraj bend heye yani sedî deh ev jî noktak mühim e hesabê AKP û giştî dewleta Tirkiye HDP partiya HDP bin bendê de bin baraj da bimîne û nekeve parlemen lê hesabê em bêjin Demokratê Tirkiye û em bêjin şoreşgerê Tirkiye û gelê Kurd heme hêza xwe bike yek bi rastî xebatek pir rêxistinî û pir xwedî biryar bimeşinin heme gelê Kurd îrada wan binin gel hevdu û wek êku dijî desthilatiya AKP û dijî em bêjin faşîza AKP hêza xwe bikin yek û vê bendê vê baraj derbas bikin eger HDP vê bende yani baraj sedî deh derbas bike siyaseta Türkiye ev dengê Türkiye tên guhartin pir mühim e ji bona vê heta navûn dizanin îrada gelê Kurd îrada şoreşgera îrada em bêjin gelê Tirkiye wek demokrasî xwaz ji parlament tu nebû yani muhalefet da heyî jî ne muhalefet bû AKP wek tîran wek împaratorluk wek deshilatiyek pir dijwar xurt hema çi dixwast pêk danî lê eger HDP em bêjin ji baraj derbas bike ji parlament keve en kem wek 67 ya jî heftê vekîl yani namzet biçe parlament û denga siyaseta Tirkiye tê guhertin desthilatiya AKP kem dibe şist dibe yani jor da berjêr hêza xwe wan da bike
AKP. O riya rebazı demokratik buna Türkiye o ambejin defret o ambejin şans ambejin imkanı çareseriya pıskırga Kürt derdike ve hole. Enve buna ve mühim dibidin. Yani ve helbjartine da gelli Kürt o ambejin ev ittifaklanı ev hevra ambejin hareket dikin bir rasti encam bigirin. Buna çareser kirin mesela Kürt o demokratik buna Türkiye şansa ki defrete pir mezin derdike ve ortaya. Buna ve ev helbjartın bir rasti pir mühime. Peşi ama pir aslani hani. Devlet cihember Kürda, cihember HDP'nin tek kuşine kiray. O be ali maddi, be ali manevi, ali hizab devleti be her havayı tenser HDP. Naxwazin HDP em bejinci parlamenka ve naxwazin bendi sedidde ya jî baraj derbas bikin. Ji buna ve tek kuşine dijwara. لئستا لم يعني ام تێکۆشینە دژوارەی کە کورد یان دیموکراسی خوازان یان چەپەکان لە تورکیا و لە باکووری کوردستان ڕوبەڕووی دەبنەوە لە ئێستا داوای کورد چییە؟ یان ئێوە وەکو کەجەکە ئێوە چ داواکاریەکتانەیە و ئێوە دەخوازن چی بکەن تێگەیشتنی ئێوە بۆ چارەسەری پرسی کورد لە باکووری کوردستان چ تێگەیشتنێکە؟ Yani tezanîn me pir cara wek seroketiya me rêberapo ji paraznamê xwe da pir cara nivîsiye rêveberiya hereketa me pir cara niye ziman û me yek car wek deklarasyon jî nivîsiye ji civakê û belav kiriye em dixwazin mesela Kürt ji Türkiye yani Bakurê Kurdistanê Kurdistana Bakur bi şêwazekî xweseriya demokratîk were çareser kirin. Ev xweseriya demokratîk yani dijî desthilatiyê em bêjin dijî netew devlet hemû civak hemû ol hemû çand bi demokratîk azad û biratî hevra jan bikin. Gelê Kürt jî xwedî îrade be xwe îdare bike yani bi îrada xwe demokratîk xwe rêvev bike xwe îdare bike em bêjin mafê gela ji cîhanê da hemû cîhanê da çi ye gelê Kürt jî ji Bakurê Kurdistanê ev mafê xwe heyî cihan bike. Heval Sevrî hindê layan yani hindê car rexlin li êwe de girin dewtirê serkirdayatî keceka tenazûl kiriye li mafî Kurd li meseleyê serbexweyî li dawayê serbexweyî êsta dawayê خۆسەری دیموکراتیک دەکا ئێوە یعنی فەرقی مابینی ئەو چییە پێشتر ئێوە داوای سەرمافی سربەخۆییتان دەکرد ئێستا داوای خۆسەری دیموکراتیک دەکەن ئێوە تەنازولتان لەم مەطلەبە لەم داوایە کردووە ئەو تشتێکی جودایە سەربەخوا بوون تابی تشتێکی مهمە لە ئەما سەربەخوا چییە ئەم بێژن دەوڵەتە تورکیە ya jî gelek devletê rojhilata navîn wek netew devlet oligarşîk heta hinekî jî faşîst ji ser gelê xwe zext dikin demokrasî nîne azadî nîne vekhevîn nîne lê ama dibêjin ev serbixwe ne yani serbixwebûn ne ev e yani watayê serbixwebûnê ne tenê devlet avakirine a mühim çi ye azadiya civakê ruhî civakê azad be, mejî civakê azad be, jiyana civakê wekhev be, demokrat be, keva xwe xwedî derkeve, esas serxwebû ev e. Na mesela minak em bêjin dewleta Türkiye dibêje ev işte dewletik serbixwe me. Li em baş dizanin ji alî aborî, ji alî eskerî yani leşkerî, ji alî siyasî pir avay devlet netevê daha xurt em bêjin ji Amerîka ji Ewropa girêdaye ya jî ji rojhilata navîn Iraq ya jî em bêjin Sûriye heta na em netev devletê heyê dibêjin em serbixwe ne lê em baş dizanin ji bona mafê gelê xwe ji bona demokrasî ji bona azadî ji bona mafê mirovatiyê nikarin biryarê rast bidin biryarê dîrokî bidin çima ne serbixwe ne
Dibijin em devletin servixwana le ama na. Yani her devlet ne servixwaya. Servixabun çiye? Mecida, ruhta, jiyana da bir rastî çava difikir bir şekli cihan bike. Azat be. Le, tişteki bejim, le, çünkü ser mehnik nukaşı şaş den meşandın. Minak ser Başuri Kürdistan'ı. Yani vek PKK hareket ama diji gelime başvur naxwaze xwedî devlet be. Tiştek kusan yine. Em dibêjin vek paradigmasal, vek felsefik, vek daha demdirêj, vek 5 sal, 7 sal binêrî pêşketinî mirovatî mirov bide berçava. Dîroka devlet netav bi 7 sala heta niha bide berçava. A rast çi ye? Hemû gel, hemû ol, hemû civak ji hev re demokratik, azad vek hev jiyan bikin. Navê vê jî çi ye? Devlet bila piçûk bibe, civak û demokrasî xurt bibe. Çareserkirina meselê netewî federasyon jî şêwazeke, konfederasyon jî şêwazeke, xweseriya demokratîk jî şêwazeke, devlet avakirî jî şêwazeke. Yani em ne dijvan hemiyana illa. Le ama gorî me ji bona gela, ji bona mirovatiye, ji bona wekhevî û biratiye, azadiye modela her baş îro 10 sal şunda, 5 sal şunda daha baş vere ditin. Ji devlet pirtir demokrasi û azadiye. Çima çi qas devlet xurt be, demokrasi û azadiye qas kêm dibe. Var rastiyake. کەواتە خەباتی کورد ئێستا لە باکوور و خەباتی کەجەکە پێشەوەی خەباتێکی لە ئێستا نەتەوەیی بێ خەباتێکە بۆ بەرفراکردنی دیموکراسی و بەرفراکردنی ئازادیە بێگومان نەتەنێ ئەو ئەم ji vê baweriye dane heya mesela Kürt bi şêwazekî demokratîk û bi zihniyetek azadî çareser nebe Türkiye tücar demokratik nabe. Hayat Türkiye demokratik nabe yani demokrasi tam jüvilerin ne jiyan kirin mesela Kürtçi ne çareser kirin. Yani cihev gredaya. Yani bu nabe xebat me o armancı me hem azadiye geldi Kürt çareser kirin mesela Kürt ve hem demokratik buna Türkiye. Cihev gredaya. Ma bastan da çareser kirdini meseleyi Kürtçiye didi eva بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد لە تورکیادا چییە؟ ئەم چارەسەرکردنە بە جیابوونەوە دەبینن بە سەربەخۆیی دەبینن یان بە مەسەلەی لە چوارچێوەی خۆسەری دیموکراتیک خۆسەری دەموکراتیک ئەم daha makul dibinin, daha baş dibinin. Çima? Yani ji bona me a mühim çi ye? Gelê Kürt bi nasnama xwe, bi îrada xwe jihan bike ji nasnama xwe, çandê xwe, zimanê xwe, em bêjin axa xwe, xwedî derkeve û azad be. Ev ji xweserî demokratîk de mümkün e. Yani dibe. Le ama gelê Türk jî azad be, gelê Êzidî jî azad be, gelê Türkmen û Ereb jî azad bin. Yani devlet vek sembolik, vek küçük be. Küçük be valla. Demokrasi û azadî pêşkeve. Herkes ne bêje illa devlet, illa devlet. Çima devlet dîrokê virda yani 5000 sal mirov dikare bêje her heye ji kîjan axê ji kîjan coğrafî ji kîjan welatî devlet daha xurte demokrasî daha kêm e le ama hemû gel ol çand hevra azad bin demokratik bin devlet küçük dibe bak idare kirin sembolek ji bona ve em dibêjin xweseriya demokratik ji bona çareserkirina mesela Kürt û taybet em ji bona bakur jî dibêjin modelek makul e û em vê baş dibînin ji bona لە چوارچێوەی ئەم پرۆسەی خۆسەری دیموکراتیک ئێوە وەکو کەجەکە یان وەکو پەکەکە تێگەیشتنی ئێوە چییە؟ یعنی بوونی ئێوە لە مابینی ئەم زەمسەرە ئەم دابەشبوونی ئێستا جیهان لە مابینی دەوڵەتی سەرمایەداری دەوڵەتی سۆسیالیستی و دەوڵەتی ئیسلامی ئێوە تەبەنی کام لەم جۆر لەم دنیا بینیانە دەکەن کام لەم جۆر لەو سیستەمانە دەکەن دەخوازن کام لەم جۆر لە ئێستا پەکەکە لەم سیستەمانە جێبەجێ بکاتن yani hemik minak hene le hemû mirov nikare bêje vekevin mesela ev dîrokê xweserî demokratîk mirov dikare bêje ev dema feodalîte û împaratorê jî heye
ji Sovyet cihat ceribandin, ji Yugoslavya kevn cihat ceribandin. İro ji İsviçre jî heye, ji Amerika jî heye, Almanya jî heye, Belçika jî heye. Cudatî van jî hene, hinek tişt vek hevin jî. Xweserî em dibêjin, bi rastî temamî ji ser demokrasî û ser azadiyek tam. Em nabêjin mesela îro ji İsviçre minak, em bêjin kantona İsviçre hene. Giştî ji demokrasiyê durin, demokrasî hiç nîne. Na heye, ama ême yalî ekolojik, yalî aborî, alî azad bûna jin, alî ol û çandê de hem bi rastî hevra azad jiyan bikin, îdara xwe dervayî devlet bikarin bimeşînî ciyan bikin. Minak bidin misûre. Mesela ji Kandîl. Heremê me azad medya em bêjin. Bi hezara hêzê me heye. Ana tu ji min bipirsî belkî em de pere nînin. Kî hevalê me bipirsî belkî wan de pere nînin. Tu ji me kê bipirsî tiştekî me taybet ji bona şexsî nîne. Lê devlet jî nîne. Lê ama em hemû jî wek hev jiyana xwe razî, demokratîk, azad dikarine îdara xwe bikin. Bi hezara însanin. فلسفەی خۆسەری دیموکراتیک فەلسەفەیەکە لە چوارچێوەی ئێوە فکری سۆسیالیستی و فکری مارکسی ئێوە تەسەوڕی ئەم خۆسەریە دەکەن؟ Na, Marksist dedî wek klasîk berê vir da hatiye şirovekirin. Em Marksizm giştî ret nakin. Her ol, her çand, her ideoloji mirov dikare jî îstîfade bike. Em dibêjin sosyalizma demokratîk. Berê jî ئێوە وەکو پەکەکە sosyalizma demokratîk. ئێوە وەکو پەکەکە هەڵگری پرۆژەی سۆسیالیستی دیموکراتیکن؟ Bêguman. Rast e. Yani em armancê me, hedefa me sosyalizma demokratîk e. لە ئێستا پارتە چەپەکان پەیوەندی ئێوە پەکەکە لەگەڵ پارتە چەپەکان و پارتە شوعیەکان لە ناوچەکە چۆنە؟ یاعین لە ئێستا ئێمە دەبینین بزوتنەوەی چاپ لە ناوچەکە لە هەڵسانەوەدایە. لە یۆنان دەبینین، لە ئەمریکای لاتین دەبینین، بزوتنەوەی چەپ لە هەڵسوونەوەدایە. کۆمەڵێک پارتی چەپی تر هەیە لە ناوچەکە. ئێوە هەماهەنگی و هاوکاری و لێکتێگەیشتن هەنە لەگەڵ ئەم پارتە چەپانە بۆ یەخستنی دیدگاکانتان لەبارەی ئەم هەڵو مەرجە تازەیی کە دنیای سەرمایەداری و دنیای ئیسلامی سیاسی بە دوای خۆی هێناوێتی؟ Tiştekî bêjim müsaade bike. Mesela îro rojilata navîn Daesh çima qas xorte? Çima gelê Ereb ciwanê Ereb xortê Ereb diçin Daesh? Valatiyak e. İdeoloji, alî ideoloji valatiyak e. Mesela şuna çima zek ser Ereba dibe. Devletê derva navnetevîtên müdahale dikin. Dibêjin işte em xwedî îradane. Ev kêfa Ereba ji vê ne? Dîrokê vir da wek rastiyek gelê Ereb heye. Ji hember wê zextê aciz dibin û diçin Daesh. Lê ama îdeolojiyek demokratîk, îdeolojiyek sosyalîst eger xurt biya ev enerjî, ev ciwan ev biçûne wê îdeolojiya sosyalîst demokrasîk şoreşger. Ne diçin Daesh? Em helweşandina sosyalizma reel ji cîhanê da jalî îdeolojiya sosyalîst valatiyak çêbû. Mejî şoreşgera tev hev bû. Ketin nav lêgerînekê. Me jî bêguman analîz kir, nuqaş kir, hinek encam jê derxest. Encamê em geştinî waye. Eger hinek sebemî dijî hene bêguman de eger sosyalizma reel sosyalizm bi rastî demokratîk biya îro mirovatî ehîn pêşketa. Ne demokratîk bû, bürokratik bû. لەبارەی ئەم هەڵومەرجە تازەیە، ئەم بارودۆخە تازەی ئێستا لە ناوچەکە هەیە هەڵو گۆڕی بەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دێتن. پارتە چەپ و شوعیەکان، پارتە سۆسیالیست دیموکراتیەکان پێویست بە خوێندنەوەیەکی تازە، بە گفتوگۆی تازە لەمابینی یەکتر نینە، یعنی بۆ ئەوەی دیدگایەکی هاوبەش لە چوارچێوەی میتۆدێکی مارکسیانە بۆ ئەم بارودۆخە تازەیە دروست بکەن؟ ڕاستە. Pêwîst e jî em hez dikin û dixwazin ev tevgerê û hizbê sosyalîst, komünîst werin gel hevdû, niqaş bikin, bi rastî îdeolojî, perspektîv, felsefî, niqaşê xwe daha pêşxin, zelal bikin, ew nêza hevdî bibin,
hez bidin hevdu, heyecanı, enerjiya ke ser civake çebikin, sosyalizm bila bandora xwe ser civake ser mirovetiye nişan bide, diyar bike, ev pêwîst e. Dîrokê jî tedî internasyonalizma yekemîn, a duhemîn, a sêyemîn hebû. Belkî îro tedî cihan hinek hat guhertin. Hareketê ekolojik hene, mesela teybet hebûna jin, azadiya jin pir mühim e, pir giring e. Vana hemû mirov bide berçav, çawa ji cihanê de wek em dibêjin küresel sermaye û desthilatî heye, ji hemû cihanê de küresel demokrasi, tekoşîna sosyalizm, tekoşîna azadiya jin, tekoşîna ekoloji, azadbûn û demokratik bûna civakê mer bide pêşxa. Êk ji vê eger pêşengê bike, perspektif û îdeolojiya sosyalizma demokratik e. Ji bo vê pêwîst e ev tevger û hizbê sosyalîst, demokratik û komünîst werin gel hevdin nîqaşekê bikin. حەز دەکرێت ئێستا لە مابینی بەشێک لە پارتە ئیسلامیەکان چ لە باشوور چ لە پارچەکانی تری کوردستان چ لە ناوچەکە بەگشتی جۆرێک لە یەک نزیک بوون هەیە، یعنی بێکەوە کارکردنێک هەیە لە مابینی پارتە سەرمایه‌دارەکان خەباتی هاوبەشەکەن لەگەڵ یەکتر. بەڵام هەندێک جار دەبیندرێت پارتە کۆمەنیستەکان، پارتە سۆسیالیست دیموکراتیەکان هەندێک جار لە یەک دوورن. ئەمە پێویست بە نزیک بوونەوە نینە؟ Bele. Yani mirovê ve kesayetê sosyalist û komünîst pêwîst e daha çerçevekî fere, daha perspektifek dîrokî bifikire. Yani hinek tiştê piçûk neke asteng. Nûqaş bike, hevdifêm bike, ev tiştê wek hev û wek îdeolojiya sosyalizmê daha pêşxe. Nûqaş bike, danistandinê wan daha pirtir û baştir hebe. Ji vî alî da pirsgirîk hene, kemasî hene, ev rast e. Li hevdanê me heye. Mesela em çepê Tirka ra, ê Rojhilata Navîn ra, ê cîhanê ra. Tenê ne ê sosyalîst, wek sosyalizma hatî helweşandin, wek dogmatik, çerçevekî teng jê binêrî. Na, wisa ne. Lê ama wek dijî kapitalizma tekel. û em bijî dijî sermaye küresel. Pêşengî îdeolojiya sosyalizme bike, li em ev hêzê demokratîk, teybet ekolojîst de bigire, jin, hemiya mirov bîne gel hevdû, pêşengê ji wan re bike. Ji bona vê rola em bêjin zor, daha xurttir, ji ser milê hareketê sosyalîst û komünîst e. Gelek baş. Li ئێستاە لە باکووری کوردستان نەمیانەی هەڵبژاردنەکان لە تورکیا هەدەپە بەشێکی زۆر لە هێزە چەپەکان پاڵپشتی هەدەپە دەکەن و هێزی ژنان و لاوان پاڵپشتێکی گرنگی هەدەپەیە. چۆن هەدەپە توانیوێتی ئەم هێزە چەپانە لە خۆی کۆ بکاتەوە و چەپ ئێستا ڕۆڵی چەپ لە تورکیا پارتە کۆمۆنیستەکان لە تورکیا لە پاڵپشتیکردنی خەباتی کورد چ لە ڕۆژئاوا چ لە باکووری کوردستان ئێوە چ لەسەر ئاستی کەسایەتی چ لەسەر ئاستی پارت چ لەسەر ئاستی ڕێکخراوی مەدەنی ئێوە چۆن دەبینن بە تایبەتی لە گرنگی بۆ ئەم هەڵبژاردنانە؟ ئەوە هەدەپە یان هەدەپە بەڵێ هەدەپە خودی هەڵدانە ئارمەنجێکی هەدەپە هەیە ئەم باش دبینن پیرۆز دبینن لێ ڕێخستناوە کێمەین پێویستە daha باشتر خوا ڕێخستن بکە یعنی عالی زیهنی فکری perspektif baş e. Le ev siyaset tam natiye rexistin kirin. Kemasi jurda hene. Peyüste daha baştır sosyalist çepi Tirkara. Oğlu Tirkara. Em bir şekli şeyden erin. Yani Marksizm jî ne dijiveye. Çandı Tirkara. Em bejin Rojava daha tekiliye xwa çebike baş daha peştir bike daha baş rexistin bike. Le ama ser HDP und dizanin zexta pir dijwar heye. Yani AKP'da astengi hene. HDP berxodede başa derfet hene birasti. Çima AKP her tiştivan eşkere bu. Yani demokratik buna Türkiye o çareseriye mesela Kürt AKP ve dure yani dürtüye dike ne rastla ne ciddiye. O millet vek berece bavar nake. CHP und dizanin ne xwedî muhalefete, ne xwedî irade, ne xwedî evek demokratike. Yani rêbazê ev ji HDP hatiye vekirin.
Tekili HDP hene, hem ev sosyalist ra, şoroşger ra, çapa ra, ne xiraba yani. Ne ittifak, daha ziyadettir ittifak rasta ne? İttifak. Ziyadettir aliye Türkiye, çapa Türkiye ra, o ambejin sosyalist Türkiye ra, dişi kapitalizma tekel, o dişi destilatiye AKP, jivara tekuşinek, haya o duxazın evek ittifak çebikin. Beş dişi emci duxazın ji Kürdistan'a ittifak çebikin. Emci Rexistini Kürt, Hizbi Kürt, ambejin aşira da bigre, ola da bigre, hemü kesayete da bigre, lingi dudiye ji Kürdistan emci duxazın ittifak çebikin. İttifak berfere, hem ji Kürdistan'a hem ji Türkiye. O behizek mezun jivan erbijatına tekevin birasti encamek diroki em bigirin. Hevdan heye, le ama vek ani zaman hinci ji adi rexistine da kemasiye. Lazım xazu lez rexistin bike.